Oh, sokane madoda lethi champion iswidi limnyama. Awu, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafikhi ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu, bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje-ke Nkosi yami senekelwe udaba lana silenekelwa ubhuti. Ubhuti uleneka kanjena. Sanibonani emafikhi, ngiza nodaba lapho la ngacishe ngabulawa khona wosomatekisi ngenxa nje yamanyala entombazana. Kukhona intombazane engahlangana nayo ngila eGoli. Ifunde e-UJ intombazana yakhona. Ihlala nje kwezinye zama-res la eBramfontein. Le ntombazana ngihlangane nayo, ngahlangana nayo futhi eGrove saseJozi City. Hayi, ngihlangana nale ntombazana ngiyithande nje. Ngicela inamba enginikeze inamba uma sengisendlini ngichathe naye. Hayibo Nkosazana mani ngikubonile lapha yana inhliziyo yami isashaya ngamandla namanje. Since ngikubonile nje hayi awusuke emqondweni wami. Ayimuthe intombazana. Hayibo usho kanjena. Hayibe awu ngempela. Ngithi ngempela. Inhliziyo yami nje igubha ngamandla kumanje isigubhe. Ngingafisa ukuthi mina nawe phela sike siphinde sibonane futhi kwenze ukuthi sikwazi ukuxoxa kabanzi. Ivume Nkosazana ngithi singahlanganela kuphi, but hayi mina ngisumuntu othanda indawo ezidurayo, singaziyela nje Honchosi then sisakhuluma kahle. Hawu nangempela nanye uHonchosi lapha ngase-MTN safike sahlangana khona. Sihlangana sinenkosazana sithenga uHonchosi lana sizidlele sixoxe. Sizwane ngenkulumo, masizwana ngenkulumo bese-ke sengithi ayikuzamela ukuthi akangibone. Athi hayi ubhizi nama-exams ngalelo viki lelo. Hayi naye impela ngimiyeke nami phela angimjahile unkosazana lona. Hayi phuthu lapho nje weekend nangibiza athi hayi useJozi City mangifike. Cabanga ngihlale eOrlando. Hayi ngiyofika eJozi City asifike sibuhlabe sibhlehlise ngihamba ngiyi-1 ngihle nama-girls awu-3 uhamba nabangani bakhe. 10 ngabo 10 kade isithandwa kusebusuku manje ngicabanga ukurequesta hambe ngendlini. Athi hayi akho nkinga. Ngithi bheka-ke phela cela uyospend i-night nami. Athi ngeke ngize ngikwazi ngoba manje ngine-assignment kusasa kumele ngihlangane negroup so kumele ngilale endlini. Ngithi ha mfethu ngiyacela. Athi no yazini wena ungahamba uyolala endlini. Ngithi usho kanje? Athi ya. Ngithi kodwa manje e-res ngizangena kanjani ngoba phela kunama-security athi ayakhululeka. Ngisamba umalume bayangazi. Ayisambe nangempela. Sifike kwenye ibuilding ikhohle igama la khona lapha eBramfontein. Hayi masifika sifike futhi singene kamnandi. Singene sifike endlini. Hayi masifike endlini ngiqaphela indlela le ndlela engayo ngibona ukuthi le ndlu ayona ye-student le. Ngithi hayi baby sodlala ngamakona kakho. Lathi hayibo yini uyangiyatha ngithathela phansi like what do you mean indlu esongeke kube yami kanti mina indlu yami kumele ibe njani? Hayi ngibese ngiyaxolisa ngiyabona ukuthi ba-personal-ke le nto ayingixolisa isithando sami ngiyaxolisa bengingaqondanga ukukhathaza. Hayi sixolelane futhi. Hayi sibese sigibele embhedeni sidlala umdlalo wabantu abadala siwudlale. Sithe sawudlala nje ngizwe mani ukuthi akunabantu abezayo la. Ngithi baby labantu ngathi bezanga la endlini. Athi khalini okukhona lapho ka baby athi vuke thatha izimpahla zami phonse phezu kwe-wardrobe. Athi ngena phansi kombhede nginqunu lapho ngingene phansi kombhede abesawuvule ezenze ngathi ulela. Athi baby
wangivuse ebusuku kangaka ngithi awukho mina bothe akungeve uthe uzohamba yini ithi indoda sithandwa sami seyikhanselwe itrip yami kusho ukuthi indoda idrive itaxi idrivele eDurban ithi Durban to Jozi to Durban yabo hayi bikhanselwe kanjani manje itrip yakho ish kuyoba nezinkinganyana zetaxi then yakhanselwa yo alright sithando sami ufika sengilela ngipheka nganokupheka hayi ayikhuleka sithando sami ngiphethe ama take away kungena amanye amadoda awu2 mayingena lamadoda lawo hayifika ahlale phansi lamadoda lawo hayi babolise kodwa kunjani hayi ngiyaphila njani hayi siyaphila hayibo kwanokuphepha imendoda nje la endlini kusho omunye hayibo bhuti hayibo ungazongiphaphela mina hayi ngiyadlala kuhlekwe nje ka hayi baby nayi take away lapho khawusicezulele na usicezulele lapho hayi ngizwe lamadoda ayadla ayaphuza lamadoda ayadla ayaphuza hayi nene hayi ngizwe lawa amabili amadoda esethi hayi ngiyagodola lapha phansi kompilizo lawa amabili amadoda esethi hayi thina sesiyahamba sisakubona kusasa ayaphuma ahambe lamadoda le ndoda ize la phansi kombhede ithi kunamate kwami la engiwafunayo yazi ithema ithi phuthuma phansi kombhede athi baby hayi ngizakukhiphela izafika shona afika gobhulwe lamate kwamnikeza athi ayiwo lawo hayi ayiwo lawo agqoka athi hayi ngiyabuya aphume mayiphuma le ntombazane khipha phansi kombhede futhi igqoka ngigqoki bese inginikeza 200 ithi nayi 200 angazi ukuthi uzahamba kanjani kusebusuku but angazi mhlawumbe uzozirequestela ngiphume nami iphuthu ngihlangane na izitepsini le ndoda inyunga because ngiyibonile phela ezinyaweni nalezi hlangu ezithathile yazigqoka hlangane nayo mangihlangana naye hayi bizidlulela inaka ngavela ngiyofika ezansi ifike ngirequest izongithatha iUber ngishwi eOrlando mangifika ngathandaza ngathi uNkulunkulu ngiyabonga Nkosi yami namhlanje kufanele ngifile kodwa ngisaphila yimi lo ngiyabonga ngambonga into engasukuma phansi uNkulunkulu ngalolanga ngibonga nginconcoza shisa nempepho lapho ngabonga emadlozini ngabiza amathongo babamkhulu ogogo mkhulu ngathi kubuye kuphinde ungibone endlini yentombazana because azanganyaniseke yena wenze ngathi kusendlini yakhe kuserezi kanti uhlala nendoda mantombazana zanibulalisa bafowethu nizibheke khona nje amadoda amaningi engikwaziyo sasinyathela phezulu kwawo ngenxa nje amantombazana so nizibheke bafowethu ningalinge nebhayize nizibheke bafowethu ngiyabonga dango